TV. Newerikiro bwako antuko yaku ya kiumia netete na mbere bwega nengo kugatogeni kire Nteto cheru Thaa Mugwanja mbeta MAUREEN kinya irinjira ya gukiria iye wa kirinduke mbithe mubunge wa Tigania West Dr. John Mutunga ni ambirite mubango jwawe jo kuonania iye wa biao mwanya akere Mutunga na ugete ejene njira ya kurigiria nduke mbithe gutonyana na ndawa chombogita na nkuroki mubango jojo jogokiria kithomo na uturo bwao. Kevin Kimathi ni agutuambiriria na moro tuyokiria bewa muno kiriana baba ithi maturene nkulukia utume kaboti ya giri mubunge Tigania West Daitari John Mutunga netithiti na mbere mubango yuwa yokiria bewa kiria nto mwanya jone bunge kiawe humanity na mubango yetu muraya ki ratu ita strategic aim number 5 ile toka ya rege manto social welfare to rege manto ya kiwithire manto ya tradition chetu manto heritage yetu na tuko wetu kenda kwithira twinenya twake kinya nyumbe mwenene kabisa tuigira chita wa artifacts kana manto ya tene tuyandika mandito kabisa antu atukuya bakona iri kario museum bakona manto ya tene ya kombo batethia mbere bakamba kuthoma kithomo kia tene kigitari turi na nyaba kumome bakia bakona interview baturi ambecha na kiri muno ana baba ithi bare bagunikitiane na muno mubango yokulukira mubunge oyo Daitari John Mutunga kare mashimiwa nkatho nonto turakurira ibwo kiora kia neto nto batotira ini batigania totiokira neto nto barabe na talent tia ini akino nto talent nimbinge batiokira lakini ngikwankore to mashimiwa to Mutunga turatora na mashimiwa baba inge batatu sulikaira Nkora murungu ibana nya mashimiwa murungu autethie miaka 5 irengi mwathani akwa kitike nonto urendelea tena murungu meyote wakinya ana baba inge baithoma gwatuika obisite kugana lakini talenti kuingea ona nebo bwega muno bange betethia bikibiki bare mokinya icio bange bagurana lakini wari wakinya muntu agurena na ategurene akethire na talenti nombe oshulikira family yake yauna yange ya makai kankuwa miaka 5 Njoni Kanywethia Mutunga. Nilikuwa nimekuja na crew yangu kuperform modern dance. Okay, let me thank the mheshimiwa so much. Sijaiona kitu kaa hii Meru tena, ametusaidia sana. We have recognized our talents and we are very happy na tunamshukuru sana na endelea kutufanyia hivyo. Na Mutunga kerena kuetumikiawe kuona ibubati ukiria bia wabi kiria ntubao maturene. Mantu ya meya kwitha tuna talent show nondo ntukui kwina opportunity nyingi muno yochote the youth. Yontonara Nairobi ko hoteli iri Nairobi ni muntu okumatiania. Na hoteli ira ni declare kaithera na ira yitwa Meru night. Kana ntuko ya Meru kona ne kwithe ka Meru ndimbo chia Meru basani ba Meru ko tukuwa inyabo twabaromba ira kanya antu betu twabeta baikanara. Kwina na bakundanzi bwega muno na baraba kumba ku inanya ndimbo ira chatene na tubera tuba challenge toberi bete kinya gikwithire bakarenthi na akuru na inya ikuru bara bari batene ndikera bakombo barika ni mantu ya thera reo nkuluki antu bombe kuina ndwimbo ikena tukakombo bachindarithia tono ndwimbo ira bara kithi karakari na bara bashinda tujuki to adopt ndwimbo ira kende kombo itimira njire nyingi ki talent muntu ombo chi express ya njire nyingi muntu omba kwithira akiumba kwaria buboya muno kinya tu ni spoken word kana njire nyingi akombo chona ne kenda kombo itethia kwina njire nyingi muno antu bombo entertain na kiri mantu entertainment kana mantu ya kueria kutumbuiza antu atia gororo bakiria ibo twetekanire na antu betu bagachiume kabisa baraba na talent bonde bachionanie ndikenda bakomba ku
kwewa kanya kau. Nkiripotera Weru weekend kumatigania West mbita wa Kelvin Kimathi. Jacob Mantilio nani mukari wa Mutwate na arine gwetarege siasa ni aritete maoni jawe ate location ingine ibati kuthonde kwa Ntere Chegembe kuringana nawe kwithirwa kuri na DCC na ACC bakirungamira rutere rumwe gote kureta wega ta uria kuringireta kwithirwa ni kuganitwe. Nicholas Chabari na Nteto Mkuruki. Yo na DC ba Mutwate bathorana kusindi umwe na DC umwe na gitumi gikwi kyo yotoma Jacob Mantilio ni umwe wa anto obaraba eguge bonene manto ni mege siasa Ntere ino Chegembe North wamona kwithirwa ari mukari igwa Ntere etia Mutwate sub county na ara ende kuga ibwego kaya kwithirwa kwina sub locations igitangitwe ekiri sub county ino isibo bele taiwa ndizio isibo bele na tho na mwathi so mheshimiwa atocethera atwethia atotiko myimbi na itembera aitani sub location aite location na division ya ite ruko rakethoro tutethia sub location ya mwathi itwire sub location wo kuma troyo uru amwathi sub location itwire sub location kuma troyo uru itayanwa so tomurome na iko miaka 20 tikai mwana tikai tamu monto methiaru ganto eruagi imujumbe o miaka yana 20 so kotwira na tureterete ndicio ria taitana no ka sub location kama tebwa kuwa kuri ugu Mantilio yaliuga ukaya kwithirwa sabuchibo bakandikwa Ntere ino cia sub county ya Mutwate wamwe na machibo babwibo kaithirwa bari anto obantere ino cha Mutwate no ende kwithirwa kwina DCC na gutari na sub locations kana locations imbinge gutire baita enene irio niko kya kuita no sub location ni mwana okandikwa iwago mwamwathi ko kya kuita no sibo okandikwa mwamwathi ende kako tucethera kako eria kuirio gigisiasa na ni untu atiumba andu ibakwolele tutesia na andu bate mami to barutana muno keka itire sub location na location ura ciatie to mheshimiwa Ntoeru akiaitanetie aka implement igaretwo igandikwa cibo na chabucibo twimuwira kwe bwa kwethia lakini mwankatha yote bwa kwethia turetera DC tutikuminya DC na ndio batena mwanya kuma Mutwate Gembe North Petan Class Chabari. Akariba kiriribu chukana kanganjo ndene ya marane bona nete ugwa bwao nyuma ya kandagata kakirea mino gotwika kariba baugete ne bakumakira bonene ana bao bare baunagaru jiro rwantungone onto batena gukurukira kairi kandagata kauka thithitwe ne mubunge wa Mara Kareke Mbyuki ende kumane na mbura enene rutere rumwe rwethirwa rugikondorwa ne muro miaka 5 mithru onto bura bwatumire Pedro bagitumira kamite matemu Gambi na Chonkuruki. Ogwibu atori ibantore ya kaganjo kege chigombunge kia Mara na keririboge chigombunge ge chuke gamba ng'ombe baringanagia muru atongo nyuma ya ndagachera bakiritwa agutenego koboka mbare mwe nonto bwambura ndalacha nitwejire twakirwa lakini lesio ile atumelwe kwa kandalacha na atwekirete lesio ile batalanetie tukugeria kwira pure ndalacha ne njebe musingi okinye au kwene igane kenda ndalacha tweke ndalacha strong baugire na knowledge ya gwaka na technology kugukunde alwaka gutendalacha ngelo alogwa lakini keriga gya kwande kane koli atire nontu aina unjusi na yetu ya kaganjo ni agwire ka unjusi bwadirire akinya kaganjo tori baba baugite gukoboka kwandaga chenu no gwati na nkinya Kenyamara kenene kwaona nkinya kiria na bao barabaringanageria ndaga chenu ntugo gwa ntugo bakithichukuria kaganjo no riu gadarasa kau gacokire gatwika gagutwika ana beto riu thinera beno nene na muno ya kumba kuuma kiriribo kuthi cukuru kaganjo tukwira mukuru akati kwona president wetu twagwite tukamurika tukiara mugogo wantu ana ba cukuru batekari na ndalacha no nimba mogu kabicha na bokona gwabona gwa nimba mogu tento kireo bakiongera baugite ndagachi abantu agwithagirwe ria gitumi kinene nontu nio batumagira bakithokonia kanwa na batwire kumiaka na mite gwa kagita na bagwakirwa ndagache mbega nyumia kagita erakoboka na kubachokia thinani kairi riure migogwera to wa mite wadi wa ndagache ngembale ya mabati egodi ujonge no mokire ngabana aleo atwira gatwakira wanende no gatweterete ngabana kagitacha na ine roje ntoko dierea no
kumania na kinyamara gikwendi barombete thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi kubegua na kubakira ndagacengi mbega na nkinya kubarimira barabara iri igwatithanagu indagacenu. Koguo ni tukuromba muno tondu kajira ka tugatumagara na kurikano tauni tugerie kuthondekerwa kandarasa gaka nikenda ana batiga kuria thina ona nikenda ona aturi betu batiga kuria thina. Riu nikatukuga atiri akendu agitikagia tukamuthura ni agerie kwimana kabisa ogu tukwimana na kwaira jiana tukiunagia agerie muno buri angiomba guka nikenda tutige kunia jiana tukaugaga turi please ana jeto jadi cukuru kuma kaganjo kuma kuria nyamwira kiriribo na kanitha ire na nyingi jia kwegana na nkinya ntu ba kanitha nikenda baombe kutikanirani. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Maram mbitagwa Matheni Mugambi. Ni kuma kirero gwanoro ne tukona kanyaga kunogoka ugeta kuraja nsokerete na Nteto Nkuruki. Ile base tena. Madhe, ugali mbili sukuma. Ugali? Ugali tena? Ukuli? Mimi sikuli ugali. Ngoja. Karibuni. Asante. Ni unga gani umepika ugali? Unga ni Afya Plus. Afya Millers Cooperative Society Limited, watengenezaji unga kaunti ya Meru, sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our afya, our pride. Nkabuna Technical Training Institute ni tukugwata ugeni kiri ujukone bwa mweri jwa 5 na jwa 9 mwaka juju burabutita na mbere kiri courses mwanya kiri department ya business, technical na engineering ni tuja na courses ja diploma na certificate in secretarial studies module 1 and 2, diploma na certificate in ICT, diploma na certificate in supply chain management, certificate in fashion design and garment making, diploma in electrical and electronic engineering, certificate in plumbing, certificate in welding and fabrication, artisan in motor vehicle electronic na inge inyingi. Nankuruki ni tuja na courses ya kagitaga kwe ja hairdressing na beauty therapy. Magerio jetu ni Janek, Kasne na Sidak. Kenda kumenya manto Nkuruki turinge thimu kurukira 0719 186 814 kana uturingire cukuru yetu ira iri kilomita 4 kuma Gitimbene tauni nene ya Meru njirene ya Matero. Nkabuna Technical Training Institute, technical skills for self-reliance. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapu zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Togeni orengi kiri Nteto cheru Thaa Mugwanja ngichokera gikundi kia antu bama wathe kuma Matirine Gembe Central neba guteta nikire bakuga neba kuriria na Nkuruki arabethirite bakiuria mukaririgiti wao ndene ya kaunti ya Meru Mike Makarina gutigira neba kuona utethio tabara bakuma ntere ingi bakiwa kinya bakeja kwigwatira kandi iria baejagwa bakaguneka Nkuruki. Mwandiki wetu wa Nteto Nicholas Chabare na tariritie.
Ntomwambire ka wheelchair siora wako hivyo tuenda kumia kitha thirikari county umakaenda cia wheelchair thirikari tumenye ikenda tumbo tetheka nuntu kya gwitha gintu kya muntu roti chumba kikendwa antu betu tigona ka tumbo tetheka ko hivyo tuenda ochokirwa turi ki thirikari county kitha kenda sinto bitumenye turai kitha biura wa turai no Mugwanja ya wita turai kitha kayura wa michume kitha kayura wa turai inya nini hearing agent ya baba tiba chokitha kabyo kachura wa turai nuntu itweta confuse turi ya kundi kya disability matina na twenda machokio kuma kiri thirikari wangu ikenda tumenya uju imuthuro ura wina memba bagikundi gya antu babaturana magwathe ekya matirine baraba kuga ati ibathurite ebonene nuntu kinya nyuma yao kwibuthurania gikundi nkurukia mianka 5 ereketie ena gukuruka na bachugia guchwa utethio kuma kiri thirikari ya kaunti ya Meru gutiri utethio kinya bunini ibaro ona kuma kiri thirikari inu na endi ibanogete mbecha chainwa jamii batachiona nayo bati kuitha bakeya wantu babate chumba kabisa bara utewomba kubwithia tunya batu twe binadamu kuithwa tuna disability etekwa batu twe binadamu ya bange kuona vya kulia kana vya kunywa ntu tengwe mbumba kurutantina metho kwa umuturo Mugwanja sio ngwantesio thirikari kambontethi nacio itwaetire twa bathithirwa assessment toyo giambarwa chio ira chi assessment forms tukaendia Nairobi amwe na bou utekandi tuone ira na kwa national council utekandi jatura twa twawa tukandi tu uratumbikio tutethia twitite ofisine na twetha twatia kandi cietu kuo twatia forms cietu kuo na twaria guthiata tugero itikuonekana na twetha twatia ingi na cio twaria guthiata tugero itikuonekana na mwankanda ikeneye batu tutirikana wabangi bakirikanwa ikundi bingi bikewa gantu batu tutona gantu kwa batu tumatirine tuka tuguthirira wa kuri ugwe ndi botoma antu mwakire mutongeria agwa antu babaturana magwathe kaunti ya Meru twe Mike Makarina wa mwana thirikari ngima eretongoretwe ni gavana Akiraito Murungi twina antu bate kuona twina antu batu kangi njara twina antu batu kangi mauru kwina baraba kwenda wirusia na batu twinde tuturana thineu endi tutona utethio kwitu kuromba Rutera government ya county government ngaba nona nena chairman ya mutume matrine hakikishe one ati batu ithina ne tutwire utekintu tuona Rutera tukandi jaun ndene itande hukuma lakini utepo utethi ndona keko nkuromba paturikane na komantere cha materine Gembe Centro Petan Class Chabari Nkatho cha mwanya ni untu bauge wajukia kanya gaku na kwithira ugwatanirite na bautwikire Nteto cheru Thaa Mugwanja nga kwendera kiumia gikiega mbeta MAUREEN Kinya.